Ao ke o dumedisa hape ngwaneso ka lebitso le matla la morena wa rona Jesu Kriste. Re tswela pele ka thuto ya rona ho mareka. Ka jebolena re nka kgaolo ya 10 temana ya 23 ho isa temana 28 ho isa temana ya 31. Ke rata hore ke re sehloho sa thuto ya rona ka jebolena ke moputso o teng bosebeletsing ba Modimo. Moputso o teng bosebeletsing ba Modimo. Empa ha ile hona jwale tjena ha ke re nke palo ena ho mareka 28 temana 28 ho isa 31. Ya ba Petros o bua a re ho yena, bona rona re tlohetse tsohle mme re o latetse. Jesu a araba re, ka nnete ke re ho lona, ha ho motho ya ka tlohela ntlo kapa bana babo le ha le bokgaitsediye kapa ntatae le ha le mmae kapa bana le ha le masimo ka baka la ka le la evangeli ya kekeng a nnewa ha lekgolo jwale mehleng ena matlo le bana babo le dikgaitsedi le bommae le bana le masimo ha mmoho le dihloriso mme mehleng e tlatla a nnewe bophelo bo sa feleng. Empa ba bangata ba pele e tla ba morao mme ba morao e tla ba pele. Palo ya lentswe e fela ha kana morena e hlanofatse ka Kristi morena wa rona. Amen. Ha re rapele. Ntate wa rona re tswela pele ka thuto ena ya lentswe la hao ho ya ka mohlanka wa hao mareka ka moo a neng a ngola a ngodiswa ke moya wa hao o halalelang ditaba tsa hao. Ke na le gona ntate boithutong bona re etelle pele ka Kristi mmoloki ya ba bonjwa le mehla sena bofelo. Amen. Moye motle le wena moruti wa Yesu, le wena mmamedi mmui wa thuto ena. Sehloho sa thuto ya ka jeno na mona mo re badileng teng ho mareka kgaolo ya 10 temana 28 ho isa temana 31 ke moputso o teng. Moputso o teng bosebeletsing ba Modimo. Moputso o teng bosebeletsing ba Modimo. Mona mo re leng hona teng karolong ena re leng ho yona thutong ena. Ke mo morena Jesu a qetang ho ruta ka moputso. Moputso o teng ho mang kapa mang ya sebeletsang Modimo. Hore na ke moruti, hore na ke mophutheho, hore na ke mang kapa mang ya sebeletsang Modimo, moputso o teng. Ha re hopole hore mane mohlankana wa morui ya neng a ile a mathela Jesu Kriste mme a khumama ka pele ho yena a mo botsa potso ya hore a ka etsang hore a ka rua bophelo bo sa feleng. Ile ya re ha Jesu a mmolella kgato ya pele, kgato hara dikgato, hore kgato eo ka e etsang hara tse ding tseo ka di etsang ke hore o etse jwang. Ya ba motho eno wa nyahama. Ile ba bomadima bo makatsang ho bona nyahama a pona a ba ikela ke o swaba. Kore o hanne ha Jesu a mo supisa kgato, a mo bolella kgato hore na kgato ka enkang ke ena, ya ba motho eno wa swaba. Barutwa ba morena Jesu ba ile ba utlwa ha Jesu a re ho ya ba thata ha kakang ho banang le maruo ho kena mmusong wa Modimo. Barutwa ba morena Jesu ho ile ha fihla moo jwale ba ipotsang ka hore ha ile moo Jesu a re ho tla ba thata ha kakang ho batho ba nang le maruo ho kena mmusong wa Modimo. O jwale ho mmeng ho tla bolokeha mang? Ho mmeng ho tla bolokeha mang? Ke a kgolela hopola thuto eo ke la ra bua ka yona karolong ena. Mona ene le moo ba utlwang ka jwale ho ba bima ho fihlela hore motho a kene mmusong wa Modimo bophelong bo sa feleng. Ho boima. Bane ba re e ka ba makgabane ke afe a tla etsa hore motho a kene bophelong bo ba thabo. Kopano le Kristi
ka mehla le Jesu bophelong. Jesu o ile a ba lemosa hore dintho tse ding motho ka boyena ke a di etsa, di ka mo thatafalla le motho, empa Modimo moo e leng yena ka thato ya hae ba tla di fumana. Ke ka thuso ya Modimo fela ka tlatsetso ya hae tseo di tlang ho etsahala. Jwale ha re kgutlele mona mo re qetileng bala teng, e leng kgaolo ena, e leng temana ena 28 ho isa temana 31. Ha re hle re nke temana ena 28 reng bona rona re tlohetse tsohle mme ro latetse. Le ha Bebele mona e sa bolele mantswe ao o ka bona ekare a saletse morao kapa sa hlahela, eo re ka re kopang ke re ikenyetse ona, ke re motho eo ha re bona rona re tlohetse tsohle mme ro latetse. E ka ba ke eng ha ba tjwala? Ke eng mantswe e ba buang ka yena bona? Nna ke re mohlomong ba fihlela moo ba reng jwale rona re na le eng? Re na le eng? Mohlomong ba ipotsa ha ba shebile hore na boemo ke bofeng, ba re le monsa boraro jwale re na le wena Jesu. Re reng ho ba malapa a rona? Re reng ho ba malapa a rona? Bona bana ba babedi e leng motho le moena wa hae, Baraba Zebedia. Bona ke bana ba babedi ba siile ntata bona Zebedia a le mosebetsing wa ho tshosa ditlhapi. Ona phedisa ntatae a bapisa ntata bona, a phedisa lelapa la bo bona. Ba bile ba thusa bona tlatsetso e ba neng ba etsa ho ntata bona. Jwale rona re na le bona enwa yena o na iphedisa ka ho ba mane moo a ntseng a bokella lekgetho, mme o na fumana moputso wa hae mohlomong ha kgwedi fela. O reng Jesu? O reng Jesu? Rona re na le eng? Rona re na le eng? Moye motle moruti wa heso, dipotso tsena ke tseo baruti ba bangata, baboledi, basebeletsi ba kereke ba bangata, baefankgedi, e leng dipotso tseo ba bangata ba nang le tsona haholoholo ha o bonahala hore ho ba boima ka nako enngwe hore ba etse ditlhoko tsohle tsa malapa a bona. Ha ba bona hore tlhokomelo e kare e tlasenyana ka hara malapa a bona. Mamela ka hloko he mantswe ana a Jesu ha a arabela dipotso tsena ka dipotso tsena. Pele re ya tabeng ena ka karabelo ya ditaba tsena tseo Petrus a di botsitseng le barutwa ba hae, a go ntumelle nke ke o fe seo Jesu a seng a se rutile, mme ha o nka thuto eo a seng a entseng o tlo e qhaelle le taba ena. Ha re shebe hore na kgaolong ya 9 temana 41 Jesu o itse moo temaneng eo, e mong le e mong ya le nosa mohope wa metsi ka lebitso la ka, ka hobane le le ba Kriste, ka nnete ke re ho lona, ha a ke a timellwa ke moputso wa hae. Mona Jesu supa hore motho ya le etsetsang dintho ka lebitso la ka, yena ka boyena o santsana le moputso. Ka mantswe a mang, mosebeletsi eo ya sebeletsang Modimo ka hore a etse letho le a o fang lona, e santsa a fuwa moputso, a ke a lebalwa, a ke a timelwa ke moputso wa hae. Jwale hona ho bolela eng ho wena moruti wa heso le wena mmoledi? Ho bolela hore rona re le baruti, re le baboledi, re le baefankgedi ba lentswe la Modimo, re lokela hore mosebetsi wa rona o tiye hodima ho ruta efankgedi hara batho ba Modimo. Re ba tsebise efankgedi, rutang, ha re rutang ka tiyo le ka matla thato ya Modimo.
ha le ntse le ruta efankgedi ya Jesu, tsebang hore e mong le mong ya le nosang mohope wa metsi ka lebitso, Jesu tjho jwalo ka lebitso la ka hobane le ba Kreste ke re ho lona a ke ke a timellwa ke moputso wa hae. Ba bangata ba bonahetse ba ntse ba ntlafala ha ba nehela ho mosebetsi wa Modimo, ba ntse ba ntlafala hobane Modimo wa ba putsa. Ba bang ba ntse ba bonahala ba ntse ba ya tlase tsatsi le leng le le leng hobane ha ba tsebe, ha ba ele hloko taba eo e ba tshwanetseng hore ba etse. Ba bang ba nahana hore ho molemo, ba nahana hore ba ruisa ba boledi kapa baruti ba lentswe la Modimo, mme ba fokotsa seo Morena Modimo a ba neng sona. Ena ke taba ya mantlha eo Modimo ka Kreste a etsang ho batho ba hae, hore ba le nose mohope wa metsi, ba le fe ka moo ba nang le hona. Batho bao ba filwe taelo ke ya ba bopileng, ba filwe taelo ke ya ba bopileng, mme o na le moputso wa bona le bona. Ha re shebe se buang ke moapostola Paulus ha bua phuteng ya Galatia, moo a reng bona re se ke ra kgathala ka ho etsa hantle, ke ho etsa hantle hobane re tla kotula nakong ya teng ha re sa tepelle. Ke ba Galata kgaolo ya botshelela temana borobong. Seo moapostola Paulus a se buang mona, yena moruti ditjhabeng, moruti wa thuto ya efankgedi ditjhabeng, thutong ya boKreste, o re seo se etsang o le moKreste ho bahlanka ba Modimo se na le moputso, mme motho eo o tla kotula, mme o tla kotula nakong ya teng. Ana ke mantswe a hlahang ho mohlanka eo e ne le moruti pitsong sebakeng se bitswang Galatia, e leng Paulus. Ha re kgutlele mane he ngwaneso mona moo Jesu a arabang Petrus le barutwa ba bang. Ke temana 29, Jesu a ba araba re, ka nnete ke re ho lona, ha ho motho ya ka tlohelang ntlo kapa bana babo, le hae le bokgaitsedie kapa ntatae le hae le mmae kapa bana le hae le masimo ka baka laka le la efankgedi, ya kekeng a newa ha lekgolo. Ha hona le a mong ya tla tlohela dintho tsena a sale mosebetsi wa ka morao ebe ha ana newa letho. Ha re lemoeng mona, ha re lemoeng hantle hore moputso oo ha wa etsetswa bao ba reng ba moo bosebeletsing ba Kreste ka sepheo sa hore ba yo fumana moputso. Moputso woo ha wa etsetswa batho ba jwalo ba re re ile moo re tle re tswe hore re mohlomong e le ka lebaka la mesebetsi e haella. Jwale motho yena re ke hirilwe. Moputso wa Modimo ka Jesu Kriste bo a fanang ka ona ha so motho a ka reng kila ka fufulelwa, jwale ke hloka ke o fumane hobane kila ka o fufulelwa, mme ke sebeditse ko sebeleditse ka lebaka leo mpataleng. Moputso woo ko nnewang bao ba latelang Jesu. Ka mantswe a mang ho santse ho hlahe pitso ya Morena Jesu, pitso eo motho a latele hobane a utlwa hore o bitsitswe ke Morena Jesu. Bao ke batelang metswalle ya bona, batelang masimo a bona, batelang maruo a bona, bao ke bona batelang batswadi ba bona, batelang bana ba bona, batelang tsohle tsa bona,
bakeng sa Kreste, bakeng sa Yesu, hobane ba mo rata ka meya, pelo le matla a bona. Ka moo Jesu a sebedisang mantswe a reng, ke hona moo Jesu Kriste a sebedisang mantswe a reng, ka baka laka. Mosebetsi o ba o etsa ka baka laka, ka lebaka la Jesu. Ntumelle he re fetele temaneng ya 30. Temana ya 30. Ya kekeng a newa ha lekgolo. Hobane ke mane mareng ka baka laka le laefangkgedi, ya kekeng a newa ha lekgolo, jwale mehleng ena matlo le bana babo le dikgaitsedi le bommae le bana le masimo hammoho le dihloriso, mme mehleng e tlang tla newe bophelo bo sa feleng. Ke temana ya 30. Ha ke re shebe mantswe ana, a newa ha lekgolo. Re hle re utlwisise hore ho thwe ha lekgolo, ha lekgolo, ha ho thwe a newa lekgolo. Ha ho thwe ha lekgolo, ha o bolele a newa lekgolo. Hona ho bolela hore ho bolelwa boholo ba moputso o lehodimo le o tshwaretseng basebeletsi ba Jesu. Ho bolelwa boholo o lehodimo le o tshwaretseng basebeletsi ba Jesu Kriste lefatsheng, bao ba tshepiswa thabo e kgaphatsehang, ba lokelang hore bahle ba be le yona, hobane ba se ba ntse ba tshepiswe thabo eo e tlang ho tswa ho Modimo, e tlang e theohela ho bona, e tswa ho Modimo. Paulus phuthong ya Roma hore, ke mpa ke lekanya hore mahlomola mehla ya jwale ha tshwanele ho lekanngwa le kganya e tlang ho bonahala ho rona. Ha re fetele mane temaneng moo a re karolong ya reng jwale, ke itse ya kekeng a newa ha lekgolo, jwale mehleng ena matla le bana babo di dikgaitsedi jwalo ka mokgwa o tlileng re bala ka teng. Moputso o sontso o qala hona jwale ha o ntso sebeletsa Morena Modimo hona jwale, mme ha motho a sebeletsa Modimo ka tshobotsi eo, o qala a elellwa hore dikgaitsedi, matlo, bana babo, bommae le bontatae, bana bao e seng bona ka madi lelokong la habo, e ba ba hlahiswang ka madi a lopolotsweng, ba hlahiswang ka madi a lopolotseng setjhaba, e leng madi a Jesu. Bao ba hlahiswa ka madi a lopolotseng ditjhaba tsohle, e leng a Kriste Jesu, kereke ya Modimo o e sebeletsang, e ba bona bao ka madi a Jesu, bao e leng bona bao hlahisitswang bona. Moapostola Paulus phuthong ya Efeso hore le tsebe le boholo bo sa lekangweng ba matla a ona le rona ba dumetseng ka tshebetso e matla ya ona e sa sitweng ke letho. Le tsebe boholo bo sa lekangweng. Ha re fetele mane karolwana eno hammoho le dihloriso. Seo Jesu mona a se bolelang mona ke hore moputso oo ha o hloke ho hang ke ba furaletseng Kriste ka sebele, bao ka lebaka la eo
ba mo sebeletsang ba ka etsang dihloriso. Ke a pheta ngwaneso ke re ke hore moputso no ha o hloke ho hang ke ba furaletseng Kreste ka sebele, bao ka lebaka la eo ba seng ba mo sebeletsa ba ka etsang dihloriso le ho di baka. Moputso wa teng ha so tswang o etswang ka matsoho a motho kapa wa supuwa ka monwana, ke o fanwang ke lehodimo e le mpho ya lona ho ba sa kgathaleng. Ke re se ke wa kgathala jwale ha re mantsweng a re mehleng e tlatla moputso ona ha so ona jwale fela, o mpa o tswela pele hore ebe ona le bophelong bo tlang le bophelong bo sa feleng. Ke ena kopo yane o mohlanka wa morui ya neng a e kopa hore Jesu hore a ka e fumana, nna ka e fumana jwang. Jesu wa imanolla hona jwale, mme ha bosebeletsi ba Modimo bo ka tlosa mahlo a bona ho dikgathatso tsa nakwana, ba phamisa mahlo a bona, ba tla bona seo lehodimo le buparetseng lona. Ha ba sa kgathale, ba sa bone, ba sa pone, ba sa nyahame, ba tla kotula ka nako ya teng, empa ho e leng hona ke hore ba se kgathale ho etsa hantle, hobane ba tla kotula nakong ya teng. Ha re nke temana 30 empa ba bangata ba pele e tla ba morao, mme ba morao e tla ba pele, e tla ba morao, mme ba morao e tla ba pele. Hona ho bolela moputso ha o tlo fanwa ho ba lebelletsweng ke bongata ba batho, ha bo tlo fanwa ke ho ba lebelletsweng ke bongata ba batho. Mohlala, ha hona ho etsahala hore ebe ka shebo ya mahlo, re shebile fela ka mahlo, ebe motho o se a re ke nyeo le nyeo ba tshwanetse ho fuwa moputso. Ka ho makala motho a ka bona ba fumanehile bona ba newang moputso wa lehodimo. Batho ba lokela ho utlwisisa boahlodi ba lehodimo hore bo fapane le boahlodi ba lefatsheng. Na o tseba lesole le ileng la hlaba Jesu ka lerumo lehlakoreng? Na o tseba lesole le ileng la hlaba Jesu ka lerumo lehlakoreng? Le ha o sa le tsebe ha hore letho, hobane lebitso la lona ha le bohlokwa ho hang. Le kajeno re bua ka lebitso la Jesu, yena ya hlabileng a shwa a patwa lebitleng, a tsoha teng a nyoloha lehodimong, o ditseletsong le letona la Modimo Ntate ya matla ohle, mme o tla kgutla teng ho ahlola ba phelang le ba shweleng. O tla tla ka kganya ya hae e kgolo, ke yena mopholosi wa batho, ke yena konyana ya Modimo e tlang lefatsheng, ke yena ya tshwere moputso bakeng sa mang kapa mang. Kgotso ya Morena Modimo e be le wena. Thuto ena ya 71 e fella hakana, ke itse ke tsela ya sefapano eo Jesu a e bolelang, mme re mothating o jwale re yang ho qetelleng tsela ya sefapano, e leng mothati wa bobedi wa evankheli ya mareka. Kgotso ya Modimo e be le wena, mme nka thaba ha o ka wa etsa subscribe mo tlase, mme wa etsa di-comment tsa hao. Kgotso ya Morena e be le wena. Kgotso.